Balandeli beNyana Productions njengamanje sisasandlwana njengaziwa ukuthi khona la umkhosi lo khona sihambile ke safika izolo sahlala lapha namabutho kwaze kwasekuseni ke kuthe manje kuseni ke sasesithatha nje amandla sathi ke asike siye endaweni yokhokho la kwalala khona amasosha sike sifike khona sidonsa umoya bese sihamba ke siyoqala lapha umsebenzi lozoba ukhona sesithi ke ayi mangabe sikhona la sesihlangana ke nobaba ubaba uKhoza ubaba waziwayo kakhulu owathanda amasiko kanti futhi injula buchopho mangabe kukhulunywa ngezamasiko sithi nje asithathe simphazamise noma ephuthuma sithi nje qephu sibulise baba Khoza baba kuyaphila siyaphila baba baba nje sithi mangabe sibona wena baba ngeke siyeke ukuthatha la okuzosinothisa sithi nje noma kade senze okunye nawe ubhizi nokunye asikuphazamise nje lelo minute njengesizwe sithandayo ke sithi siyazi ukuthi uzosixolela ubaba nje mhlambe mengasithi qephu sesihle senyuka la mhlambe angasipha ukuthi ukubaleka kangakanani indaba yala esandlwana njengoba sikhona namhlanje enzele nje nalabo abasebancane abangenayo ibackground yokuthi kwenzakalani la no impi ebaleke kakhulu lena ngoba impila uZulu shothi ngathi iningizimu Afrika yaye empini neEngland imelwe uZulu kwaze kwafa indodana ka Napoleon Bonaparte uPrince Imperial esicabanga ukuthi kwama lapho ke nokuqhubeka kumbuso owawuphansi kwegama lika Napoleon ngenxa kaZulu siphinde sibuke ubuchule namandla okuyithanda nokuzazi laba abantu babehamba ngenyawo behuba amahubo bekhuza izaga ababeyiqamba ngalezo ikhathi ngenxa yomuzwa singacabanga ukuthi abantu abawosonkondlo lempi kumele baziphi isikhathi abantu ababaculi umculo wesintu akungabe abacwaningi kuphela awuthi uma ucula kodwa ukwazi ukuthi ubhala ingoma uthi njengempi yasesandlwana uthando lwami nawe yabona usuyabona ukuthi izimpi ezifana nalezi zikupha amandla ukuthi wenzeni ngoba asizile kuzokhala la kepha sizele ukuzozika sihloniphe laba abasilwela yes siyabonga kakhulu sike sabona baba ukuthi ukuqhubeka kwesikhathi njengamanje kuwe wakhona inxushunxushu njengoba isekhona nje namanje sishiya ngale eThekwini kukhona inkinga ekhona ongangozela ke uke wathembisa ukuthi ke kukhona zokubeka siyathemba ukuthi ke isimo sizoba right mhlambe masibheka impi eyayiliwa ngalesi sikhathi njengamanje kwakuyimpi yamandla mhlambe ngabe ke ngokubheka kwethu njengamanje okubalekile kakhulu iseyikhona yini ukuthi singasebenzisa amandla ukulwa noma ke njengoba sekufundiwe nje mhlambe isekhona ngokubheka isimo esizayo njengamanje wezokhuluma indlulamithi ukuthi ikhona yini indlela esingasiza ukuthi izimo esibhekene nazo njengamanje siqhubekele phambili sibheka sisusa kulempi eyayikhona la ukuthi asisafisi ukuthi kuphinde kube khona amaliba afana nalawa impe enkulu njengamanje sengeyobuchopho nomoya indlela odumisa ngayo uNkulunkulu mangabe ukuthi ilewo ifundiswa yilaba ababela nokhokho bakhe kunenkinga enkulu indle emnyama idwengulekile kakhulu ngaleyo impi yasesandlwana sasilo lamaKristu ase-England Anglicans sengisho ukuthi inhlambuluko iyadingeka phakathi kwethu nobuKristu singabantu abamnyama ukuze sikwazi ukukhonza uJesu ngemoya ekhululekile ngoba laba balethe iChristianity benza ubugebengu obubi kabi sengisho ukuthi into ekumele siyibheke impi esibhekene nayo empeleni ileyo ke njengama yokuthi uma uthi ake sithi nje ngama ngo CE shuthi esinje BCE before common era abantu bacula mhlambe bathi fedeles bacula ngezithixo zabo thina later masisesazi ngoJesu sesithi oh come let us adopt still sisahlabelela ngendlela ephakamisa imoya kwezinye izizwe asikwakwazi ukubuya ukuthi yini imlolozelo yini ihubo leceke okumthandazo weceke impe enkulu yokuthi umuntu omnyama abuke imbobe esemzimbeni wakhe athi uma nginempehla lizwathe inervous system la shuthi mangicabanga inkulu into ephuma iye emkhathini njengamanje angikwazi kulokhu ngiyoguqa ngesikhathi esithile ngoncenga uNkulunkulu kumele umcabango nomcabango kube ukuthi ungokuyilungisa siyabonga kakhulu cha siyabonga kakhulu ngesikhathi osiphe sona maningi amagama akhaliphile siwatholile namhlanje siyabonga thokoza mina kwande uZulu amenjalo isilu misizulu namanje sisaqhubha umliba nolibo lwelembe kusukela endulo siyabonga kakhulu